TV no na kacha unuam na unuam kacha nua na offer TV entom se opese unua be hwe bi enso social media no so a obetimi asache ewo Trinity TV Church wo sabeka show you live ama ya watch bi ahwe tibabe obi asadema unua wa mono ne sanema no Germany Canada UK US babia obi apaso program e betimi asanema na hwe bi na aye enegeni nsura ane adom ane nkwaja ma nyina Abraham Kasai aba mobile preacher season 2 enche bia be hyasem sa dwumadie mu na awrade ye free a ama yanya kwanya wo kasafidie so a anayi ya no nyina ekasa na nu so awrade asem enche kra season 2 no ebe hyasem it say wo sofo bi wo evangelist bi wo apostle bi wo nyamene pa bi a wo prophet bi o kanya mesam wo pese wo push no na wo de ne balam lighter wo betimi atofomse ne bi ama no forms na 100 Ghana cedis so to be manual awrade yesu be fa so hirawo every say obi na di adanse kyerɛn ana awrade man nsa so a ya be mpapanso yi enti wo nso wo betimi atobi ama wa sɔre sɔfo evangelist wa sɔre no obomode wo betimi atobi ama no se me nua me pasa wo try wa wo de na ko boa dwumadi akɔ so Trinity TV no na me ogidie sɛ wo di nkunu be ba fie ebe na Kristo dia be mpapanso yi yade yala de bato so the free sabre ko ne wa fa owo across Kumasi a obetimi afa line no dey afa de say wo fa line na wo fra e bonfo baje so kama na you register wo tua 100 cedis na ya do particulars you register kama etu ti tamale wo western register wo western north wo central wo greater Accra wo eastern wo babia wo bia wo north babia wo bia betimi afa line no na we register do so a na waba na fe na ya to so na okonim first prize ebenya speakers obenya generator obenya power amplifier obenya preaching equipment be complete near the assurance second prize obenya sabi but on the generator count third prize obenya chargeable power Mr. Bia anonso e fa ni kojoto ana won so sabeka me wogidie se so timi fa form si na ba vodwumade ya alwade nyankopa ba fa so mo e nsira na ba bia wo hye bia no alwade ba yiwa pie me da ase ye dwumade yi aboafo a amone ye dikita no be so ye mu na ye no madi dwumade no maboa me aka dwumade so akoyanim ay ratios meta works and design amo kotwi Hanaba kokobe taking onyamene pai oya boga proof oya container anase that gwada de bia ye no otimi bibia bi ma amane ye opesa ko ne nkyan opare ne number na waboa wo aye wadwuma bia ma wa obetima fasa number 050207 95504 0807955 084 0551 6906015 ubetimi afre onyamini pai na adwuma bia pesa wo ye wo amanone wo fre broche na ba wo ye project bia obehia empanfere dwuma ni obetimi esa dwuma dia mawa to se fre sa wurai oye difo ke show to the church international na dwuma Kristo dia se honam fam no obetimi abo ade bia na wo so otimi akọ no mabrabom onyamisa go wa ade da foforo ai amia ibi Kristo dia bedu de no dia bedru sanete ane Ghana fo ne nyamema e wo awurade asem sua e breka kra ko se no don't ko papa wo se wa be se bia na enum basa 145 de Kristo de asebia sensa e wo se ne Ghana fo nyina sua menim se Kristo ti asi obedi achi amya kwanim ampa na sabre bopa de kwanim nia pacho ye bompai yeda wase ahene muhene ne awrama awrade ene monyam kese enka odin se aya ope na ene so nko a yetete ase na waka ye ho no wahye de se yefo wasem emre oman no de so pacho se koso abehu yembo fa akuku tumi no ebedom me bekasa fa yemu atiefo atie nyina ahye wonsa bra akoma bia mu bie akoma bia be na bia nti nipa nti ase aniwa yente wasem ne nti ase mfa bobra se de ope anche na pia wahene mu a ye ne atiefo anyeraba wadum ti betie amen amen do nyamisa nyame adoma 28 program ke sepa no kwasempa eposo
Meduma Jesus power. Meduma Jesus power. Empire bedwa. Sanete. Ye gina program no de. Amishra. Yamo pa na Awurade man kwa ne ahode ebere nuru ho. Amen. Amen. Onkoku ne adom ne achede Kristo de asese bia de ba program na se. Amen be. Nyame ma ne ma. Sa. Die nyina sa no so. Meduma Jesus power program na ye gidi. Awe be program etwa to a de wie program afeni nyina. Sanete. Na sam keto akra. Sa. Nyame ma be hira. Na onkoku be sane wo fie ho. Ama obebi oba pabo. Aw Meduma Jesus power wo nyame ne mo nyame tumi. Afi ko na wie ye. E mo de nyame be. Amen. Wo nyame se nyame ma. Sabe ya che osofo. Ya che osofo yima. Wo nyame sale pa. Jo! Papa. Ana Kristo asem de asensa. Sa. Ewiase na sa se we se swom. Ba bia. Wada pade won. Ho na wakoma wo. No kwasem pa. Asem ni pa. Kasa bru bekane o. Pa. Bibi sa o say e question bibi sa. Yes. Awiai. He na wakoma wo. He na wakoma wo. Amishra. Bibi sa o. Wakoma wo wiase. Ana wakoma wo Jesus Christ. Bibi sa o. Asem tiawa. Yes. Say one hwe ya. Santa betima jiwadwe nyina ko wiase. Ukrepa. Ama wakoma adana be wiase so. Ama wo kreti me ko sai ede de akire. Yes. And we say wakoma adana ko Jesus Christ ntain. Hallelujah. Amen. Tasabri ya pa. Sa. Kwase de say. He na wakoma wo. He na wakoma ewo. Na do Yesu Kristo ka sabi ama John tro hum. I say, ha mu no wiase. Sa. Ana ne ma wiase. Bido wiase. Bido wiase. Ya do ni mu. Na eta do de bai. Eni ni mu. Na de o wiase nyina. Eye honam akono. Eni wakono. Eni wakono. Asirama ho ho. Awo ho. Enfreja. Enfreja. Yema ma firi wiase. Enfri dia bai. Wiase. Wiase we. Wiase na kono de nyina twam. Na de onyankopon pe no. Obe de bai. Be nyankopon. Obe tsena o bia. Hallelujah. Amen. Obe de tan kwan so ma ne kra. Kwasem. E kwase tete o. Awiai. He na wakoma wo. Akwabi. Eko Yesu nchai. Yes. Eko bisa na asem bi. Na asem no kwase ko bisa Yesu de very nice question. Yes. Enti aseni nyensani adwene papa wo mu. Pa. But ora Yesu manu hunu ba bia ochira. Bi ochina. Ba bia ofuri ba. Yes. Yesu Kristo ma no te ase. Kwasem. Tanu so. Matthew chapter 19 verse number 16. Matthew chapter 19 verse number 16. Yankwa. Eti fiasa say down kwa. Yes. Tasabio. Aye down kwa. Internal life. Yes. And what said you be say? Say why do you want come man Jesus Christ mu a? Na what you ko wiase nkwaje wo yare bai. Unya bi. Hey, say why do you ko wiase nyama we say so a? Wotimi so we ni nya down kwa. Da. Tasabio say so ba. Ye try. Say obia train na kuma e wiase we wiase nyapade we ade we e semenya we e semduru we e sem ye humi sei sa ba sa na kozo. Yes. Oro we ko Yesu Kristo nchai e ko bisa na sebi ni ya ka Bible menko Matthew chapter 19 verse number 16. Bible say what's na hwe. Yes. Obi ba ho be say ne say yes wa chachefo yi obi ba Yesu Kristo nchai ba ka chase o chachefo yi adepa ban na menyo ana menya dankwa amenya dankwa. Yes. Tasabri o asimbisa anu wo dene. Yes. Na enti aseso wom ba no kwasem asabri e ba owura na se bobisa o nipa be mienu pe na bisa Yesu bai tasabri e ba ye ba bia paduane adi obi be Yesu cha bia me yaresa me ade yaresa yedi obi be bia o mama bi kwa de okọ se o de ne manyina ko Yesu anim and okọ preja padea. Yes. Ni kuru pegu won owu ye no okọ pemu de obedi ejapade ne so. Yes. Tasam de pa adwebe bre and ne pade kwa so de mo kakira bi and atuni akoma no Yesu Kristo ntai ko nkwaje im pa tasam de pa bless you obi su kwa na djuma sai omo na djuma nya yie obi pekun omo ne bi enya bone tio owura we di akoya Yesu ntai asem tia no ko bisa Jesus Christ what chachefo obi say Yesu say
Ochechefue. Adepa ban. Adepa ban. Ana menyo. Ana menya. Menya dan kwa. Amenya dan kwa. Yes. Tasam de pa. Asam de me de. Me ka jo say. Say Jesus Christ e baga na say sie. Na wa ma message say. Jesus o baga na ba crusade o stadium. Yes. Ghana fo nyina mra ne nche komase fo nyina. Eni pa bie ni wo be ko Jesus nche ko be sa ne say wade ma be de menya da nkwa da. O ko pe Canada visa o se da. Sir, pe Canada visa wa play 4 times samfa and no ni ko Jesus nche. Stop. Tasam de pa. For this is so kwa 2024 so be the lesson wade ko. Ele hia no. Go bedio. Owura wa se ni wa anwere. Yes. Every sir, I want to know when the person no be. And yes you be na no. Na Yesu se ne se. Yes. O se adanti na obisa papa ho asam. Adanti na obisa me papa ho asam. Oba ko na ye. Eni papa ko pa na ye. Na se wo pese wo kwankwamu a. Wo pese wo kwankwamu a. Dimra asam na so. Dimra asam na so. Wo kas babro na obi aka cho se mransem duatwam. And yes Christ be wu ya no. Amra no wa kanse ni nyina. Na ni nyina se obaji yes Christ de wa kuma ofare se wo kan na wa je nkwa. Uwie a na wa do yoko so wa wie emra bia ni wo biem. Obi ko bi se yes da nkwa. Ade yes Christ ko to the side. Ka opasa okwankwamu dia. Opasa okwankwamu a. Ene edi mransam no so. Didi abai. Mransam no so. Mransam ba na Yesu ka wasem. Mransam du. That's right. 10 commandments. Yesu betu wan cancel. Wan say. Ya bi. What the TV na wo me a. Enye tinye o. Yes. Ti da be ka kire wo. Tio. Ore Yesu ade enkwa no kwa be fa so anya no. So obi ani mransam so a. Ontimi kwa Yesu Kristo hini. Ya bi da. Ade Yesu che owura no. Ase Yesu no ntwere hwe. Mbrada da no. Aro abato e. Abato na Moses atrom na asem ato awu. Ono wa abato e na da ho. Ono wa anya na adwene say. Ono obetrom na bia. De awurade Nyankopon ma Moses tro ye. Ana obedi hu adanse. Sa. Kasem ne ba. Kasem no. Antuam. Sade tiani. Obisa Yesu say. Ade pabe na mnyini manya dankwa. Ana Yesu ka ko to ne say. Sa opasa okwankwamu a. So okwankwamu. Ya di mransam no so. Di mransam no so. Kasem ne ba. Yankwa. Ana wase dia wa he. Dia wa he. Ana Yesu se ne se. Yesu Kristo so yi na no ka cha ne say. De ese eniawu. Ai ka cha wo say niawu. Ana to re. Ya bosi. Chirema Nyankopon chirema musi. Kasem ne ba. Yes. Eniawu atom. Nkam. No be titim ye tin na mrata ba to we wa cha dire. Wa wo ka sa so be wi wa dia na do police station sia meche. Ana ntia wa be fa de wa to mra. Kasem yo. Ana Yesu che no yakọ. Ose de wa he. Ana ose de ase eniawu. De ase eniawu. Ensa wade. Ensa wade. Emokro no. Emokro no. Eni adanse kurumu. Eni adanse kurumu. Di waja no unani. Di waja no unani. Do yanko sa wo ho. Do yanko sa wo ho. Yes. Yesu Kristo na cha owura no sa. Yanko mre. Ana abrante ne ka che ne se. Ana owura ne ka je Yesu. Ai medi ye nim nyina so. Owura me asema wo ka de we nya asafoforo. Abi. We nya asafoforo bia. We ma di we mu nyina. Firi me mafrase de a kire kire. Israeli. Etu ne apeti Israel. Na we mu de we de sa nya yi bia. O chama we de ha ho kra na me we de. Me di ni nyina tu firi me mofra. O firi ba. Wa say. We di amranse tu firi fa ne mofra say. Ade hu ba o. From some show who was passing. And this happens some way. Yes. When this way perfect to qualify. Ano wase. Yes. Ade na aka me bio. Ade na aka me bio. Na Yesu se ne se. Ana Yesu ka che ne se. Se wo pesa wo ye pa. Wo pesa wo ye pa. Kona koton de wo wanya. Koton de wo wanya. Na fa ma hiafo. Fakoma hiafo. Ya obenya dwapade wo soro. Obenya dwapade wo enfa. E wo soro. Enfa. Soro. Soro. E bra be di mechi. E bra be di mechi. Yes. Hallelujah. Amen. Yes, a very nice answer. Yes. Upasa. Unya down kwa. Na wo ye pa. Na wo ye papa pa. Koton de wo nyina. Koton de wo nyina. Na fa ma hiafo. Fama hiafo. Obenya dwapade wo soro. Obenya dwapade wo soro. Yes. Na bra be di mechi. Na bra be di mechi. Asamri nyina si wawie Yesu wawie. Yes. Wenya fe na wo no betra sa keka nse makesi bia. Asamri nyina si wawie. Ade na trust bio.
Ose. Yes. Ana abrantie no ete asem no. Abrantie no te san sama. Yesu Kristo chire. Wode awreho koi. Wode dia bai. Wode awreho koi. Awreho koi. Efise. Efise. No unya dia bebre. Oba unya dia bebre. Tasem yo. On koton. O Yesu anim se di. Ya wode no so. Na na wora ho. Wa me na no bi ni company akese ne kasa akese. Company se won kuta. Kanso kuta o. Mansi se waye. Yes. Sure. Investment waye de ewiase na sasa ne so. O Yesu Kristo John boy. 30 years pa na wanya. O ka je papa pa ni. Kakra kawe. Me ko zo magye pade nyina ma hiafo. Na me mede wo wachi. Na me nyje pade wo soro. Soro. Na me ya pe. Na me nyje pade wo soro. Ah. Asamoy. Sa eno bia Yesu Kristo pa wachi wa. Wotimi ni so da. Tasabri ya pa. TV na tiko. Kanu so. Katen se TV na. Owura na ti asam. Wati asam. Wose wode awreho koi. Odi awra wa ya man. Ekoi. Ekoi. Efise. Efise. No unya dia bebre. Unya dia bebre. Won ma ko je wanje man koton. Ebio. Bible say. Ojai o twam o twefa so koi. Wadi awra wo koi. Efise. No wo japade bebre. Na kuma ya da ba. Yes. Aja padiano ajina kuma free down kwam abeji material things so and ultimate ton da abida ta samri ba ha wo semo awie eni wa koma ho eni bia ni abre gan ha ni kwasempa within the juma se ni sika se wo betima ko to akone lokore serious ya wi o mo petumi kwa owiase o mo petumi owiase retu asamanfo ye dia petumi edini paso ya senketua kasemri ya pa papa retu asamanfo ya ede petumi abedini paso enya sam ketuo eni pebi akoma wo sika mu akoduru sa anu se ode ne bakura beji sika do anya sika obeye how ode ne yire ebebe tumia obepe ode na akoma ada mai that's right wa we gizo na ucho mawiai wakoma wai sao wakoma wai ko chame bi sa dia wona boyfriend ho tasamio o de pa ye preach say ya obi mmra won chen say so for magie awurade asem di me no benante awurade me no benante ne yesum nyame awasore awokom na me de moma Yesu Kristo yi na fa baburu to wa cheche ne say onya mpana twe eh obeka say de ho na be hweme o de ka kire say onya mpana twe ne ni awurade nante obeka say ho na be hweme sure no be Kristo ni tia so de broken heart a kire broken heart a ti obo tia so de ehu wa kuma wai Pamata short term ma bloki ya ta chelo eh wonye na Kristo ni nwie ya bi ta sabri ya ba yes papa panimu awa yere wa ma akura keto ma ayemsisia to so a wa wuti wiase a wa bra bo nyina ase akura keto bi na guru ho saa ne wakoma di agoro wakoma wai kasabrie yes sai no wakoma mu me pesa enna o ma Jesus Christ di wakoma so sanka Yesu di da amen na wakoma ba Jesus Christ na wiase we say japade bie ni wiase a yenya na asase we say sonko awudi odi wakoma di etira obetim na kwa che Yesu da sanka Yesu di da amen kasabrie ba Genesis chapter 19 Yesu ade kakra Genesis chapter 19 Genesis chapter 19 verse number 1 kababa Sodom ni Gomorrah say kasabrie ba kwa wase na abafo ba no du Sodom anwumre mo
na lot so dem kuro pono na no yes a lot hunu wo no yes osore be hia wo yes ene wode na nim butu from e kan se yes mi wura nom yes mesra mo tasebio Sodom Gomorrah amabia no omo ye echiwade asai awade ni munyam omodi amema ne mema na eda tasebio ba ebi na advanced countries ni na ji atuma ebe ma wi asese ya ba ntem no tasebio ba ana awade suma abonfo mi ni so omko se kuro no omudu kuro mo omko se lot yanko osibi wura nom mesra mo Mama na wakoa efie emesua anadwi tasebio na mo woro mo na ase me pesa yesua de kakra wa ha kakra bi ya be jump ko yanim tasebio yesua de kakra ho okay Edwo omudu kramon Lot ay Abraham awon fa ase ana mo kosi owurai na oyani pa na urade pase wo dom ni ji ni firi sa so chode ba okuro no so yes na we yi wonu ko ani ne fiefo firim na sa okuro na obesere no wan se omu bia mfra omudu Lot na omudi nkomo sai owura no momma mfie ma woro mo na ase na mpa bibi kakra nkama no ansa na mo akọ no onim sa ni ntina omonam tasem ne pa onim da sa ni ntina omonam yes e kam yanko ase na osra wan de na omane ne nchen eba ne fie ka verse 5 verse number 5 yes Bible say na ofra Lot e ka kire ne say ano fellow to catch and say e ma ba won nchen anadwi ni wo he tasem yo e kromo fuati meba owura Lot fie abeka cha Lot say memma free kwa so ba won nchen anadwi omo wai amepo moto afa yiho maye fombra na ye huwo na Lot free kwa won nchen epono Lot ko nchen wo pra anu oto epono no mu wa kire yes anu aka say anu anu mesra mo yes monya bone sa yes hwe me wa mama baanu a wo hunu obarema mama me fa won amra mo da bi we enko na monya won de eyo moni so yes na mbade me nko de monya won hwe monya mo bibia na anuti ana oba me sushi ase anti no ba me sushi ase enai hallelujah amen oka kwani ma omo Lot for so yes obe segu yes nipa miru no kromofo amakwai na du bebe so we say awurade abofo ni ye omadwuma kai verse number 14 put a lot of ready na ne sunoma wo kan ho no anyina e kan ho entitio Lot abobra o de focus ye o awo Sodom and Gomorrah kronu o de focus ye wo ye adwuma wo diye wo nwan wo nentwie o mfurumu wo ka kire ne sinu se tasebri o mo sori free ha na awurade e be se kuri ana abri message ni ma Lot say onka kire ne nsene na se force yes omo sori fi kuro be se ha na on be se kuro no ti asem ni na eye wane so se wo di fewo esa kuro bi ni omu di Lot di ya preach ya se wo preach ya mo bi be se wo sisem fidisi abonte na wo preach kwa da akono obi do kwa no wo say di onim se wo beje correction kwa na akwaku di ti e preach fa correction bo si kwa no yes ye ne correction ti ne nam e the message na e bero ne e kwa be me pass ta so bi e pa etwo obode wuro tsaw efiefo se fa ofiefo ne won se no ma ne nyina na we mu free kro manko ye be se kro kabra me nko na ade ya chi no yes abafo ne piapia lo se abofo ni piapia Lot to say so ire ne o mama so sorry fa ire ne o ma fu ah wa ha ne ko yes anya sa be se won e be se kuro yi oman amumuyemu oman amumuyemu yanko na antwentwa wo na ase antwentwa wo na ase ma no so ne yire ne mu yes na efi awurade abufuhie no ano awurade abufuhie na amparo tio wode won fredi wode won nyina pie no ja wo kro na chi kro na chi na wode won fredi no yes o kan se o kan tell her to say jare je wo kra nkwa jare ye dia bai aje wo kra nkwa yes me owura na okope nkwa wo Yesu encheye no eye pe pa onim se wiase ba sei onim se temu ho yes na odwane akoje ne kra yes ana odu Yesu Kristo mma no niema betima mana nya dan nkwa na wotime nya ne kra nkwa ana wenso Lot
Ani abofo ni sia. Abofo na yi lot of free konu mu nyina free konu esi abonten. Yes. Ana o se munwa ne nko. Ne munwa ne enye mo kra. Sa. Muntra sase we se so. Yes. Yankomra. Yanko. O se janaje o kra nkwa. Yes. Na anhwa wachi. Anhwa do bai. Wachi. Anhwa wachi. Enso nyina kan kwa mu ba bia. Nyina ba bia. Preparation na dwane kro. Popo wa su ne dwane kwa. Anya sa. Anya sa. Sew. Ye ba se kuro na sew. Esanko na sawu sobi tatia etetio sa fao nyamsim na wo som no enhwe wachi abrabo bia wucha to wachi ababa kristo no ensanko wura mu biawo ne pesa me ka che wo na ensanko wura mu atse de wo ko abasa we wachi kwaje bebbo kwasempa ka ba bre me komia wase na enyina kan kwa mu ba bia na preparation na dwane kro na lot ka che ne se yes owura yes amane nya sa yes hwe wakoa anya wani madom wakoa nyi wani madom wa mu wadoya waya mi aso adoye kesia wa mi aso ya na wo ye me nkwa na wo je me nkwa na so mitimi anwane nkwa pepo iso mitimi nwane nkwa pepo iso na bone amato me na bo because na mangu na wo amre na wo ayo no makakra na ahoden betumri ka ko sa pepo no so no emu wa distance no wa nti o sre abofo no se ene popo de mitimi nwane nkoso de mo mo ameka o ye kurai na eben kurai na mo bai se wo dwane koso se mitimi dwane koso na so esua esua amunwane nkwai ene abofo ntia se munwane nko yanko na mekra anya nkwa na mekra anya nkwa ana ka che ne se ana ka che ne se ya mitimi kura wa ka ho asem yi yes ya ntam dwane ko ho ya ntam dwane ko kura ne so every say mitimi nya hwe mitimi nya wo bi aje se wakodu ho ansa se wakodu koduru pe me de jabetu kuroma ti na obafro ko ndi se so a eje bafro ko no so asede sa de ketwa aje ketwa ne so na lord du so ano lord du so na wi apia sanse so na awia da bai apia sanse so na awurade to sofi ni ojafu awurade to sofi ni wonja ba ya awurade nchan egu sodom so na obutu kuro no ene kanko no yanko na ne yiri hwe na chi kasamni o ve 26 ne duro no yes ana me no shi ade o ne yiri ade bai ahwe na chi that's right yes ne yiri hwe na chi yakwa na odani yan chirisi odani ntirisi hallelujah amen kasamni o pa ana ntina ne yiri hwe na chi japade ni ntia wajajapade fie entima efie sika gold jewels mfahwe pampa bibia me pesa me chawo se enkwaje ye de wokra na akonye ni padua etade bia me ni padua ni chiam enfo ni pankwankwajem aye wokra na kwawura de nchen enhwa hwa brabo yo na mo wokra nya de opa every wa brabo ni subam na wokra ti menya nkwa Lord you shall not take Prisa wajeja pade ho waje na mfo waje nyo ekuo ma wajeja pade ankasa enhwa se obi kristo no opanamfo a ontimi na complete Christian se wana vo wiye se namfo a mutimi ni complete Christian da ana wo kristo ni a wo se wo kristo waje kristo di pa wadafo ni basement Tasem ni pa. Yes. Kristo ni pa wa di Kristo Yesu adie. Wadafo ni premier ni boy na guy na wo se me ma sa wadafo no ntimi ni Kristo ni da ba wiase. Babu sa Lord yiri hwa na chi na odane nchirisie obeda bai odane nchirisie ese Kristo so obi ye nchirisie hunhum fam ana osi wo sa ono ko no bo se ma achechire na si wo se nchirisie ne dante Wintain kwasem anu wasiwa sane ba so makwai amekofo so na meye sam kekanim kwasa keka bunjin se hunu sa saka Yesu din amen Matthew chapter 6 Matthew chapter 6 verse number 25 down verse number 19 can talk about mamiasa Matthew chapter 6 yes verse number 25 bacha wasi yenti misemo se want to make culture was high wonyene mo kra ho se ya nyiri ya me ya nyiri kra ho say ede na ye bedie tasam ni o
Emma wa dwen nya we say do be die nti obey bone da bi ekọ ana de ne yebenom de ne yebenom ekọ na se ade ne yebefra ana se ade ne yebefra o ta sabri o aya ba bia sante de ne page ne fa no yes ana ruare kire o ba bia sante de ne page ne fa se sie ta sabri ba obi so ti kromo say program bi obeko bi obepa wa tade ne ntoma ana tarna ka wa bra boso enti se na enima mo yede ne se ye pie ne wejima mpe bi na wuti bom obe boli se sie ko asempa bi abenya sika bi abefa be bi obefa ne sika bi abefa so tanu so we na ka ba bra mo nyi ne mo kra ho se anjuju wo kra wo se ade ne ebedie ana ade ne ebanom ana ade ne ebefra o eko na okra nsena aduane ana okra no ana ma wunya nkwa medi a me preaching yes echa aduane enipadua nsene ntoma ncha ntoma ja sabie yes ko na mo hwe awiemu no ma mo hwa awiemu no ma se wongu na wontwa ontwa wo moaboa no ngu asanso omoboa no ngu asanso na so wosoro gya ye ho enso osoro nyankopon ye amoa no yes ja sabie pa danko na mo nso mbo nsene ye ni ma na mo nso mbo ncha wa mu ana obisa ekose no itaze sie enipa bie abo bie ni asanso we se so a ne value edu enipa labi even akatia what akatia yes o ti wuram o woni pawene o woni pani o woni panno o woni paso a woni pa body bia bi yes anompo onti me fa no ntoto nipa labi wuram yes ana yesu go so bi sese etiyai yan sombo ntsensa ni ma wanyina na ta sabne o yes yakọ ose mumu hwan ana wodwene a weti ni basafa baako aka ne tentene ho basafa tente baako ato ne tentene so enye ye dasase we so yakọ na da ti na modwene ntoma ho adenti ni ya to ntoma ho mo hwa wura musuko kwai kan to wura musuko kwai sede enyini enya adwuma eso to asawa na so mesem se solomon ni manyam nyina mu wa hye na ho se ye nim bia wa mu se wari baako mpo ta sabne ye pa yakọ na se onyankopon fra ewuram aha ewo na wochena wode egu fununu mu antoma saa erenya de eche ne ye mamu ana eche we se mamu ana mujidie swa hallelujah amen ene wakoma woni ada bi tewe ko so asuefo ni nyina hia ana omudi nkomo papa we de nam no kura no eden nante kura ma yenya sika bia ye cha ye betimi dia boya bra o akona kofa ba yo wura we obo mpa yakona so bi yare a na wafa no wadi wonto correction ntuahwe na okọ duba bi kura na se ye pesika wase mo koto dra nam ko yi adonam ko yi sika ko na wona kokoso na mfa kotua e ba kadi na sika na papa bia moroso e bi moroso ma sisa nka kire ye ji no ana we ko yi so no ma na ye yi afri abo no yede kwa da so pepe aba no tua pepe ni ye twom ko na owura we kura ye so kura ye ji ye no mo fie o na no Peter kura na se yare fever o bo Peter ma na o se owura Yesu ma se ba so ya so yanko du obon pa ma na yare na te ko o musi ko so wan fa kapra ntu fie enti yakura ne papa we nam no yakura de ni benya free so ana mo dundundundun du mbedie entomo mbefra atade o mbese ensu mbenom na omudi ngoma ana Yesu Kristo hu se o ma dwini free nchai ene ncheche mu ko wiase ama mo kene ko jire ba bi o munya da nkwa ana ruani Yesu Kristo eden o ma dwini free e wiase mo ma dwini o mo nipa de o mo na bayi nchai cha o ma koma no adwini ko Kristo me ne wo da nkwa ana omudi ngoma yanko wose da se onyankopon fra wura ma aha na entoma yes a wache odi gujemu yes na se etimi hye dia yes etimo nwenwene se ya dwendwene se ade na ebedie da na ade na yebanom yanko na ade na yebefra ade na yebefra yanko na yenum nyina achin yes ana wiase amama no die asem ni o
Sanama when you know to the we are some man dear. Ah. Somebody of Samunede. Some was in the we are some my man. And you know, we kiss on their car for pa. I really said we are so for me tonight. Yes. Come out of my I say, na mo soro aja anim ye nyina. Say ehia mo. Yes. Na mo nwenwene onyankopon na say na mo hwehwe onyankopon ahenie. Ya bo onyankopon ahenie. Ane ne te ne kane. Ne te ne kane. Na wade ye no manyina be kan ho. Ya kan nyina ba da bai. E be kan ho. E be kan ye. Oh, hallelujah. Amen. When the rather catch us in nya ho adwuma. Sanity. Ya bo so ne te ne kane. Yes. Na de aka nyina de ba da bai. E be kan. Wade be kan ye ho. Asem ni nyina ni. Etia. Yako. Enti mo nwenwene ochena ho. Amejeju wochena ho. Ochena no abadwenwene ne ho. Ochena ba da bai. Abadwenwene ne ho. Adenti na echena no nyame baba echena no wadwene ye ho. Adenti asem se to ka me. Ose. Yes. Dabia mu no. Dabia mu no. Bone do so ma eda no. Bone do so ma eda bai. Eda no. Eda no. Eso ti asem. Yes. Ade achi ene kwahie. Bone be kozo ache trene be kozo obi asempa. Enti dunu di obedi wochena ho. Ebia na seta de bone afa de wodwene wa aba wo nchen. Enti dwene dan kwa asa. Na wade so mu. Amen. Fa se ye tuma pa. Na fa dwo pasum Kristo asa. Yes. Matthew 19 6 verse 19. Matthew chapter 6 verse number 19. Oso ajapade ye. So ajapade. Mo hisa ajapade asase so. Mo hisa ajapade wo asase so. Fa ko anwebo ne na ache sa no. Fa ko anwebo ne na ache mi sa no. Na oyifo bubu ko wia. Na oyifo ti bubu ko wia. Ta sabni o. And hisa ajapade wo asase so. Yes. Anu ncha se wunsi dai wo. Yes. Oda bra bra bi. Wunsi dai. Yem preach se wunya sika se dada. Yem kasa asem nchire wo. Yes. Wunya sika se dai. Ta sabni mo fa kwampaso. Fa kwampaso se fie tinem. Wunya ka to bi dem. Ewia sade enya bone. Obi ka se we to kan bone ya wo preach yi. Enya bone. Obi ka se na adwuma mpesika nguboto mo preach yi. Yes. Enya bone da. Yegina ya preaching obi na aboye gina TV so preach wa na adwuma ko nya sika do sponsors ya preach wa. Yes. Ta semni ye pa. Ejuma pa aya de pa wi ase. Yes. Amam adwuma mu mfa so a ubenya no anu ntimi mfa okra akwa urade nchen na mom trene ade. Hallelujah. Kana me nkoni afko fa course no. Ose na mo hisa ajapade ye asase so. Yes. Fa ko anwebo ne na ache se no. Na oyifo bubu ko wia. Yes. Na mo hisa ajapade wo so. Ajapade wo so. Fa ko anwebo ne na ache. Na tentimi nsa. Ense no. Na oyifo bubu ko wia. Yes. Na fa ko ajapade wo no. Fa ko ajapade wo no. Ah no akoma wo. Wa na dia bai. Akoma wo. Wa na dia bai. Akoma wo. Asem ni nyina. Yes. Baby wa ajapade wo. Wa no akoma wo. Asra. Samunasi. Asi ye wie na de no. Ene de ne ye wie. Baby a akoma wo no. Akoma wo no. Hon wa ajapade wo enche ye de phone as ne begu so. E wa frɛ aba ofrɛ dwumadie no so. Na wo so betra badwen. Tasem ni ojo. I very dangerous. The bear ajapade wo no. Baby ajapade wo. Wa no akoma wo. Hon wa akoma wo. Me ba se se me de car ba ya. Ne musika da car no ma. Me monitor car ne pa. Yeah. Also na nasika so boto man de wano sa o kwana de se car boto. Se shewa. Se shewa pa. Sana tio. Sa. Baby ajapade wo. Ho no akoma wo. Ya de yasem ne besi wa. Ya ko fa course no. Obetimi afra ba ofra dwumade no so bi wa. Na onyankopon na mutumi so. Na babeboa yewie so ade na la na tudwa o peso be sponsor dwumade ya na ba sponsor na afff letime gina de bia kwese de bia de awurade asam no abra wiase no Ghana manyane mu amohwe nyina na awurade na mutumi so abaye nyina atom no aye moa minim sa yakasai utifia wo hwen Prophet Church International Maponte branch ana yene wasia sese sabrei ade ya phone lines no ebetudwa mse MC afo ye wodwumade atoso na also atimi afrɛ aba ofrɛ dwumadie no ɛso na onyankopɔn nam tumi so abɛka obi bia obadwumade so kra bɛfrɛ na wabadwumade so wadi ni kansira na anyway hello good afternoon hello fine afternoon bacha wodi ni bɛka sɛ wada roma bacha me kan free western takwa so God bless you Michelle, me for sure, Miss Rebita, we are for and I say, better be too. Me too, but we are for and I say, but
ne wata anyway na uche no wani ajo pa. God bless you. Hey, did it from Pacho. So that. I saw the person me Kumi wa na said mo bi that mo pa. God bless you. Me ta se mo pa ya me shia mo. Yes, I was swimming. Kosua na show program Sunday bia. Also bet me flabo French madie no so. Na oni adi nkomo. Hello Kola. Good afternoon. Good afternoon, Sapo. Pacho we didn't be kase free madaruma. Pacho, maybe so me kase free atebu. God bless you. Obu na wish. Na wish na madawa pa. Amen. Wasama okano amaya wunse na ya Christopher ni ya ni di ya sinya na wo be too much. Yes. And okay lot asema na wo ka na lot yire adu se lot di ne mafi ko ni na yire dat na dat ni ma wa de ni wa chiri. Na di na da so woni ma wa de ni wa chiri a se se e din ti si a afedi o hu de on padi. So for me shop papa what ka say na ni age pa na ni age de wa wa appreciate na mi sha mo ko na di ma bi se mo aye so ko bi se ni hia which ni se ni hia ko je be mu nye na be nye sika na boka buchi ka na ma na se hwe hia ko je no na mi sha pa amen mi sha so ya try na scholar beti ma fra bro froju ma de subi ya bo number hello Kola. hello sir. Yeah, good afternoon. After Mesro, we have a number to Jawate. Mate. Mesro was a will not like a normal be some after the Bikura Chasing coming in my room. That be in Kuhon. Teachings, maybe free drop with German South. God bless you. We have a number, Pana, wedding commission as the we can have seen be out to me. A joke in class. I rather have one for. To Mesro, we have a patch for number. Just my Mate, me betuja. That's let me say, Minya. Free trouble. Everybody come up. Ama bibi anse asoso be ko hoda. Na kina obi nim de yakobo be de okina. Ya frɛ wi ofrɛ dwumadie no. Hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho odi ni be kase be daru mami aba. Pacho odi. We didn't do kase free. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon. We didn't be kase free. Oh, never comment there. Okay, on your serious. You have a a kala scholar. Lady of Freddy Madden Corner. You are the number of Batuja. Now, what's me a friend? Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Afternoon, how are you? I read to me when the patron was somewhat saying. I'm here to my you. But you see what I'm doing. Went to one you. But I say, tell Went to one. Ye, baby, now what is I? I'm here to my you now, so here. I read to me, we have a program because of power. That's all fine. I was a program because of power. Program, no, I read this week. Okay. Yeah, me, the baby, you know, but and can but that's it. Why are there? The Michelle. So, Miss Pat. Michelle. Upon my friend, why? Miss Pat, Michelle, or you know, a bisafuna. Okay. Saturday, yeah, the number 8 0545 66 3133 0545 66 3133. Ubetimi afra afa sa amatrufo so na woni edi nkomo bia pese oni edi me personal line o pese support jumadi na yedi no so a fa sala arso friend momo ubetimi momo bi na edi tua na awrade afaso na edi awrade asem ne ko na the gospel must go na ya twuma na gospel na nya to asa spread ko ba bia obi bia hwe bia awrade sira ma no so me wogidi yesa Kristo be kai no waka wo so na odu ona mo besisie no be ma nkwaje mo asete mo ade pa wonya so bia mfiri wo se de bo sam na nya se Kristo de be ma wo sabejo ba
Bobo jumadi uda uro mianko. Yo, ye da tiefo nyina ase. Nyame hye obi bia. Me pa mo chew eye me chia me sofo pani. Yes. Asofo Emmanuel Boaten. Yes. One asofo panyini. Me pa chew asofo pani. Mas Francis Oche, Francis Make Oche. Nyame hye wo papa. Na no me papa ma me kesi kasa me famula. Oh, nyame hye. Da na se pa nyame hye na be o hemi bia. Yes. Me pa chew program sonko e ba be koso e wo Medoma Jesus Power. That's right. Medoma Jesus Power. That's right. Epacho ya wo Medoma Jesus Power School mu a udu Aba Junction na ofa taxi ni bi na kaso besi o Jesus Power School mu obi abesiu. Yes. Pacho udbisa school mu se wo pe ba bia agirifo no wona obi a be che ye che akwan enya ira akwan. Yeah 4 days program fasting and prayers. That's right. Epacho ye be shase on the 28th. That's right. Na ye dey we on the 2nd. Yes. December ya e dey we on the 2nd December. Ye shase on the 28th busumi we ya mu ya. Eti ya tuen safro bi bia Emuna ye bebo ye main harvest eh afe na wie ye afode no eno nti ye tuen safro bibia se ye besere se adafo no emeboa ye se de be ya nyame adwuma no ebe ye nkoso na adwuma no ebe pija nti ye tuen safro bibia wona wa ha ne wona wa brochi ma mu nyina wote ye nka bra na ebeboa se de be ya nyame adwuma ebe ye nkoso nyame hye obi bibia se on the 28th ene akra nyina be hia na afode no akoso kama baba me da ase mo panama wo number 2 yo bi Pepa Chow say opese oba ye nchen a Medoma Jesus Power Pepa Chow opese oba ye nchen a o frɛ number we ya be ma direction kama 0244 915 224 0244 915 224 o frɛ ya Pepa Chow ye be che ye che akwan kama na ye ne nsoso abom ayadwuma no na God bless you na Mr. Ya kawa kwai Jumadia na ejumako a omo ebeso yasan we jumadie mu aboa TV program no ana mede omo etudwai o ya jumako o ya nkrakra bi peso bebo jumadie ya Awurade be sirawo dikan na Awurade sirawo edikan afie ko na wie enti fa omo abra me line no na mede tudwa no 0545 66 3133 obetimi afra me na kobo bia obi yedi na wetime bobo jumadie no do beso de bebo bia o de buy a budget 20 cedi budget 10 cedi budget 50 cedi 100 cedi budget ye kan nyina bom sa na ye de abebo adwumade betua na ye timi atra adwumade ne so sam ne company o mayi o muti a o mo ne yetwetwe nkomo pa duro akiri pa kaketu be ne awie na o mudwumade ne o ba so emu no ma shas o ma so asene no Ratios Metalworks and Design company eye book proof o mo ye containers o mo ye electric weather o ye adwuma bi na de so bia bi barista na pesa o ye ade bia no fie bia wodan ho bia no oto safre owura ya na company ya oba ba yeni nyina ade ama e ba to na so ya pa ne company no office pa ewo ahirima kokobe take him ho ana djumade ni nyina wo wo nkra kwa na wo hwe obeti ma bank ba wo djuma wo abasero obeti ma ba wo ba bia wo be tete ma ba bia ba wo djuma ma kama o nyamidi fo kese o tru fete international o de fo gideon onya sam keto akra o nyame se o pankro no asodem aho na o nyame se bebree the number beti ma friend akoso no 0207 955 084 0207 955 084 Obetima friend 0551 696 015 Obetima friend onyamedi free na wa konche na wa beboa amodumadi bi e kama jo bompa na fojumadi nkwe bamcho ya bompa ya da wase ahene mu hene ne ewura mawurade ene monyam ka odin se ya to ensa fra wa bedi hene ewo ye kasa mu de so pa acha no se ma wasem mutumi no enya dwuma ma akra tie wasem nyina ayimre se obi ate wasem no wache dia awurade ka no ho na che no de wonye na wafaso enya nkwa de so pa acha se ho nyina mabo eja ma ga na nyina hye wonsa ma wasomdwie emra yeso wadum ti amen me koyi na me kra me chia me yere jojina ensia Kumi nya me san bia owo na me chia me ba me piesie Agnes so say free sam na TV ho hwe me denden one oba so na me srom ba bia mo na me nua ba dan na na me sro na me nua ba Dokas awo ko fodua no di fo nya me srom onya me srom bia bye bye. The gospel must go. The gospel is still going. The gospel must go. The gospel is still going. Asempa Trinity TV akofa jumadie bia watu din eba mobile preacher season 2 yes sofo ana osempa keni ana